Bro, sibuk amat sih lu. Yang apa? Jadi gini bro, gue boleh minjam motor lu nggak? Emang lu mau kemana? Dari kemarin minjem motor mulu. Dah, lu pilih amat sih bro. Gue janji deh, ntar gue beliin bakso. Nah gitu dong, kan enak. Bawa sana, bawa sana. Ini kan asik. Makasih ya bro. Tuh anak, nyusahin mulu. Dah. Nih bro, motor lu gue balikin. Dah, emang lu nggak jadi pergi? Gue lupa bro, kalau gue nggak punya pacar.